watu ya Ziraste. Anakuwaka ni banki yake ya mwisho. Banka ya mwisho. Anafika na toa mwanamke, anamuoa, anafaa ndoa, kisha presa kuoa. Anaanza sufriri na ule mwanamke. Inakuwa nini watu ya Ziraste? Swali zuri sana. Swali kwanza na swali. Bakaka ba Ziraste ni bakaka ba masifu. Ni bakaka ba mafiere. Ni bakaka ba najipendaka. Kuoa tunaoa ndio, Ziraste ni tunaoa. Tunaoa kweli. Banka yangu ya mwisho sikusumbui kwa ajili ya mimi kuoa. Kama mimi kwa Ziraste atanijitetea, tupane sifa zetu za watu wa Ziraste. Kweli tunaoa, tunatoa wanawake Kongo, tunawaleta hapa South Africa, tunaoa, tunafanya ndoa. Pako nauliza na swali, baada ya ndoa joni tunalia. Nasema mpaka vile tunatoa mali baada ya ndoa tunalia. Kwenye maisha siwezi kuona kama kuna mwanadamu anaweza kaishi bila kulia. Nauliza, shuka mkomantere watu ya Ziraste, useme jua nini? Nataka majibu yenu, juu ya nini?